I attention TV's movie akwaba e de baso won subscribe, like, comment and share. You go pay me so on Facebook, so like, comment and also share. Ne follow efa e ma me onim sensem aye koso Ghana montene so any baby and any best more attention TV so abante wi ande any Peter Anokye enso akoye obi a yenka ne say na oye na fofo e de ma adwempa any best court na say ni say beef chimpa esi e wa adwempa hene any best court in term na enche ye bia na adwempa hene ne yire e ba abonten a woche ma che say kamya kwa say best court kan say be say adwempa hene oni green card oni pepesa wodetna abochima mu ho and then the adwempa hene ne yire samba abonten wo be reply ne kama e kamya kwa say beef and na ye koso between adwempa hene and best court then na be hu say no mo ye na fofo na we ana petei aba abonten a woche ma che say kamya kwa say adwempa hene na nkasa no ana woni adwempa pa eno nso de adwempa ana ate ne ho so na adwempa pa bia eni ne tim o kasa lenye se o kasa e de ama best court there be kra because ono na oye na fofo to these two people elenti oba abonten na o kasa onim ne o ka nyese me kan nsem no e de ahye ne num ono kasa ne ba abonten e be keka nsem ne be ko na yakotie nsema men kan cha say e 0548302985 ni na e University Foundation number no e janka wona ni be wusia na mpacho oboa ni nto so ne din komo na kakra na opesa wo de boa no bibia entodi and it say me nam kwan so ameku adwuma ho na me pese me no din komo short bi na metwe wa adwene si bibi so on say my baba ye video bi ato ka kire wo say entokwa bi a ekoso wo biscuit na prempe ene Adwenepahehe en se me mechi chiru a boy na ye friend Adwenepahehe no ono wo nkuta adwenepa wo e adwene fon ne adwene bone ameka se bi nchiro onim die di ameka sa ankrofo we ma ben wo mo me no ma di nkomo ya nante itinsem bi asi wo montemu a mebo awuram na ma kire wo ne ma bi se da be a wo so beti ne ma bi ase me se boy na ye friend Adwenepa no wo nkuta adwene papa wo ukuta adwene bone ene adwene fon onim de ti am so okuta adwene bone no ne nsem a wo ka nyina no e kire wo se adwene bone wo ni tiri tie ne yo ensem a brantie ne kan efa biscout ho no although misunderstanding about problem o muntim ba o hwe plans e wa brantie ne tiri ma ne sa adwene bone ene adwene fon pa ne kuta no amen cheche odi eti amekasa ye besa ba biscout so na ma kire o biscout so di se de emi mi ho no when you atwum sem na mbe yo when we talk with no fear or favor the can sem na raw so de be a obeti ase ade na de o montokwa na kra bai amontokwa na nhye da nye ntokwa bia because ehun so omko Ghana nyina bai omo mbeko Ghana baba ni nyina na there was a little problem there bana ehye omo to omo free Ghana bai ni mo omko chili ehun so ne Adwenepahehe omo ko Ghana omo chili sabre na no mko Ghana no abrantie bi wo mu aye friend mrantie hene ani Shake TV sa mrantie hene no omo koduru Ghana no omo twabo Adwenepahehe tie ne yo sa abrantie na mso okuta adwene bone na adwenfi no omo twabo ne dread so you grassy ne dress nyina ye fucked up the dinner temwa ama biscuit so ka kire Adwenepahehe ze o bibi se na ye de e koso Adwenepahehe so sankrofo ye mo mu di mpokura no ma ye de ye mo mu di mpokura no omanya hype onu nu mo that time no eti ekowi achi na mranche hin di na tem ni Shake TV di na tem e kan mo because na afi ye kire mushu kura hye monya papa tina awi omo ho eti enu mu achi dididi mu an no mu free Ghana e buy to mo buy na still na outim se me sure say na misunderstanding the kitinkiti bi ye dey e wo mu ntem but e within them etiemu hona na ye be hu se o Adwenepahehe de ade bi aba beto abonten se sa brand na me start se me tie Adwenepahehe de aba beto abonten se etwe de funchi Evelyn Opoku a mo friend etwe de funchi e de aba beto abonten se biscout aba be ka kire ne se o medidi ono Adwenepahehe ene ne yiratem nti hu ya ne se Adwenepahehe de sa ade na ye de abeto odi ababeto itu odi tu ho wie na naja weduru adwuma mo otimi bo me card no room odi tu ho wie na naja yehu se o se na ye de e koso
Yana say Adwenepahehe di gina so ye dey. E kan na adwene kire biscuit say ai ene wanya ade. O when your Facebook there bebre na asusu keka o madwene say o ene say sade a biscuit so anya dey anya ade ene say hona na start say ne o twabo nua ntine say dey ha ne nyina no obekeka saa bre nyina na biscuit so nye dey enkasa ntine say so dey atwe funchi asem no na o dey blast nua saa na o dey blast ne saa 24 ntine say o say yakwa akodi ne ho nkomo nti won ti ase si na akutia bi ye dey ene nenemu akutia so obi anim ni wura nti sometimes say biscuit e ma some caption bi a on enim ba bi akutia na ye dey eko ba wa wo ti nchen bi a wo be fa ne say ye normal post ba na ye bi e fa ba bi no na ye akutia bi a obo ni nua no but wo a wo ti nchen na wo nti ase yi nti ono akutia na akoma na de onim sesi na ye dey eko ene si didi mo ane se biscuit so start say ono so be unity aba ba chechi ono so nsimu a kire amanfo se na ede ono so ne side of story ne esitie ama se kura twede funchi kura ne yanya information se ana se odu bi aba bontin twede funchi pese o kire se ono adwene bone na America ono mom ne sisi epukura o tumi se obebo ne pa se so wonye saa wo so won record saa wo mi mi nkyere na ekobasa so what I say ene sisi ntokwa na ba mu gidigidi ana me be video bi na me kire mo se saa semu ya ekoso eye between ebono ene asante aha ne hia me no aha na nkufo bi nye o ma dwen se on beti ase no betu me bo ase na ma chichiri mu se de be a wo beti ase de enti a me kire o se this is between ebono ene asante no be chichiri mu be se wo ti ne me bi ase ansa ti ne mabobo ne me bi so ayde a kire wo bunu ne asante asem na America wo ma me kire o asante ni bia ne bunu ni na mo o fa ne se ne ni atese ne ebunu ni no tie die pa o ba to tie bi pa entwi ma adwene si bone we meduru adwuma but me me edi nkomo be short bi ansa na makostate adwuma acha se da bi a meduru adwuma be meduru ye pack on ba bi ye pack so ha ne pack ye ka so aso mu se ka sa pack yo amo so eti no anse ka sa ne ya pack yo amo eti asantini bia ne bununi bi na mo a ofi se nani atesene ebununi no tie ne o eti ebununi no ekoye bibi pe obeka kyen so yikurasi ni anase nani nyede enti na ebununi so a kyen se wo asantini po a ofi se wani atimpo wani tie mpo ni sa asem wode bi ekoso wo bonfo ne asantifo ntem Attention TV eso eni franka no chison samo de abatuja e de afa Adwenepahehe ene biscuit intensem ye beka ne se beef aleti ana e de abeso mo Attention TV so ma mo ni hwa mo ne tie ye das